Kardom pini news fast karbiang long berta kathanji bangli sami gitanjli hansepi aprangsi berta tepi arjuik tha Ningkan krip likrep ho arta kijum nimso pimar atuma phan aron repen ke bai pon tap abangpu polis arideng kachingna Nonamat JEE net exam ington serak nang jipu kongres atum kacheso Kisung ke boypen kapajok jiaphan bor ipon bom jipusi pini Indian Red Cross Society Karbi Anglong branch Klembangamai kangnia hoche paklang pon Kuluni Mondol Komiti Asai Hemalong Kongres atu mas joining amai kedeng Amria Hawar Joyrambe keso ingtang rak ajok Karbi Anglong CM tuliram rong hangaphan kirap kachuhang Ningkan krep likrep ho arta kijum nimso pimar atum ajir piahem lamding hati khuli along kidam boma hu tor ebeng asai lang no kachoklema bangphu atum inghu pondet bang sofi ahem asor kachi humri ahut puputa lele data joine kheruni police station along atepo pobitro kemprai ahin pen lamhoi pidam pen kheruni lapen langka police atum chelang pen kiritarli pen ni phai inkoira fliarni joy pen birta kelong ateng pen langka nong tu railway gate adung inut anam pen kedo nimso pimar along inut bijoy chodhoria bangphu aphan nepon long lapen puthot banghini nimso pimar alangli rideng pen long pontu alangli tumaphan nepon check long aphi kheruni police atum chepari deng ponji aphan langka police atum ahin pen khodai pon bangso aphi kheruni police atum pen pherangke mai ingni pon bangso along lam theke jai pon ke lama boli tai logot lamdingot মানে হাতি খুলি যাম বুলি কৈ পেলাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তাৰপিছত তেওঁ তাইৰ পৰা মানে ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ পিছত তেওঁ নিৰুদ্দেশ হয় আৰু সেই সংক্ৰান্তত আমাৰ ইয়াত কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হয় কিডনেপিং কেছ আৰু সেই কেছ লৈ পেলাই আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লংকা থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাৰ থানাৰ ওচি আৰু ষ্টাফে গৈ সেই ছোৱালীজনী ৰিকভাৰ কৰে এজনী লামডিঙৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰে আৰু আৰু এজনী হেৰি লংকা পুলিচৰ পৰা সহায় লৈ পেলাই আৰু এজনী উদ্ধাৰ কৰে মানে মানুহটো সিহঁতে আধা ৰাস্তাত তাৰমানে ইফালে সিফালে ঘূৰাই আছিল বোলে ঘৰত পঠিয়াম বুলি 3 দিন লোকে সেইকাৰণে থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত থানাৰ পৰা আৰক্ষী তাৰমানে বিচাৰি ওলাইছে তাৰমানে Kheroni pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong COVID-19 abur kangdang tup aporahut mate ok junghur aporahut non malom BJP asor karatum JEE net exam mate asat lang KN lake bidi kanglim si ke claim bangso puthak mantu neta chedon dunde lasi bangso asat lang postpone nangji anparta kaprek asat lang anta non COVID-19 abur kithurahut ington serak nangji pusi pini Karbi Anglong district committee asai hematheng nualong congress atum kachesong chepaklang pon government tum jitu JEE lapen need exam ki conduct ji poputhak laso exam ki conduct ji ampor kalilon non lawa situation keng somar tum deprive ko akhimala tum ke dam ke bang gari motor ke cheleng le por ke dam ke bang kisum lapen jitu laso kiso pen ta fere meme a situation se dola exam si pidun poma ami thang si chipa job ko laso potsi as a congress party Ladakh all India long Karbi Anglong district congress committee tame itum join dun la laso protest fan laso exam banke laso jitu period banke postpone nang lalo ditu demand ke bangso hut KADCC Chunbang Suren Singnar spokesperson Dr. Mongwe Rongpi EM Barim Roton Ingti EM Barim Asok Teron Anparta Mohila Congress Committee Youth Congress NSUI atum chetong dun si kache song along RDP dun BJP sarkar atum kamatha ke chok che pena jok si itum dharna dunang kok athena non ke padu ponji exam aputha lake usomar atum patai ni exam duji laso exam aputha usomar tu me exam log se gitu laso exam ke padu ponte danangji pusi nile tu muila congress ahinte nile tu BJP sarkar aphan itum Soning rilo Congress hindi lagi orientation sih gitu loh. Tapi ko ane muni tim kisung ke boy mata tipin pen. Laso exam kondak lagi cok dulu.
ষ্টুডেণ্ট ভাৰ্চেছ গভৰ্ণমেণ্ট এটা ফাইট চলি আছে 2 মাহৰ পৰা। যেহেতু গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে যে ফাৰ্ষ্টত যে ষ্টুডেণ্টৰ লাষ্ট ইয়াৰ এক্সামখিনি কণ্ডাক্ট কৰিব, প্লাছ আপোনাৰ চাব গ'লে আপুনি ছেপ্টেম্বৰৰ 7 তাৰিখৰ পৰা NDA এক্সাম আছে, তাৰপাছত JEE এক্সাম আছে, NEET আছে, তাৰপাছত FCAT এক্সাম আছে, আগন্তুক মাহত বহুত কম্পিটিটিভ এক্সাম আহি আছে। তো গভৰ্ণমেণ্টে সেইখিনি এক্সাম কেঞ্চেল কৰিবলৈ হ'ল, কাৰণ কি এতিয়া COVID-19ৰ টাইমত আপোনালোকে গম পায় ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ফেচিলিটি নাই, হোটেলখিনি কোৱাৰেণ্টাইনত চেণ্টাৰত কনভাৰ্ট কৰি দিলে। তো এতিয়া যদি এটা মানুহ যদি ডিপুৰ ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক NEET এক্সাম দিবলৈ যদি গুৱাহাটী যায়, তেখেত ষ্টে ক'ত কৰিব, তেখেতে ইয়াৰ পৰা আপ ডাউন যোনটো কৰিব সেইটো কি গভৰ্ণমেণ্টে দিব নেকি কিবা আপ ডাউনৰ ফেচিলিটি বা ষ্টে ফেচিলিটি? তো সেইটোৱে আমি ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টলৈ আমি কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি আংলং। Bokulia Municipal Board Angkangarlo Agriculture Langsumipi Block Go Down Mate Hormu Hortar Kibiadim Ingnam Pacheplangdet Pinpur Mebangso Go Down Kido Lake Irrigation Mechanical Asaihem Lapen Education Block Angbong Sido Town Arlo Mate Sorkar Asaihem Do Anta Bangso Angkangsi Dolo Bonta Ladak Ingnam Pacheplangdet ke Langsumipi Agriculture ADO Kachelang Kapangkrea Joinesi Kaceman Long Puta ke ong dungaratum ningje ponrenti lasi agriculture AIM kelang dunji kenang sot puta langpher aradatum ningje ponrenti. News Text Report, News Fast Karbi Anglong. Kebangji arni kisung ke puara tumapan koson pensi kerap ke palejima lapen methanga saihem akisunga puthak fundraising lapen kaprek akisung ke boya puthak pini Indian Red Cross Society Karbi Anglong branch methanga saihem along Klembang amai kang nie hu chingwai ching saipon bangso amai along Karbi Anglong Autonomous Council atum kacherap chetodun kavedet ajoini penangan kisung dulu athi councilor sor ke damun e pina dimsi Red Cross atum kisung ke pora rapan rapi bomlo laso tengpulote councilor sor langdun nangjie potlobu athi Red Cross lake methanga poka phankali rat kisung ke boyahut ke rabdun Asong Binak Lasi Ladakh Council CM EM atum Kachirabdun Kenang Sotpuda Chitan Ringti 12 number Phuluni constituency arlo Phulun Timung Arong Hawar Ratatum Black Topping Atowar Car Ipen Ningkan ke Thoman Baksi Dolang Bon Tatowar ke Bak to Eta Joini Adungarai Kedo Arongatum Uthot Towar ke Heno Eta Dim Awe Kaparu Itu Japan Hawaratum Kachonengri Tuar Angbong Pukhuri ke Mandet Ajok Ita ke Ponatra Kaching Thanglok Ajok Trak Tuar Piangbong Cherai Det Ajok Konta Pli Konta Pon Bak Tuar Kedam Kebang Akesung Donanglo Lasi Sorkar Apansi Tuar Cholandinglo Puta Hawararatum Chonengri Pon Phuluni Penarun Pro News Fast Karbi Anglong Amri constituency arlo Rong Check Aromekar Joyram Be Alanglining Kanhini Sose Liver Lapen Kidney ke Suka Cholong Lokajok GMCH Lapen MMCH Kuatianta Chepon Iglo Sitame Kemeji Kalisi Keso ke bat Oajoini Negrims Hospital Silong Sekechalangdam Jephan Dam Iglo Sitame Interstate Pass RT-PCR Lapen Hospital Referalu Kavedet Ajoini Admit Longledet Lo Saijok J Guwahati GNRC Hospital Dispurpen Chebandet Lo Alanglitum Kiduk Tektik Ajoini Tangka Kedo Anta Aprang Sekechalanga Hutpensi Chehrek Koklo Non BG Saline Lapen Hospital Abil Kachitu Longjiaphan BD Jut Koklo Lasi Karbi Anglong ke Thekiding atum CM Tuliram Ronghang Aningkang Sampen Asapso Bak Nang Pinang Pajera Sonte Ning Arong Parjipusi Joyrambe Chonengri Lapen Kerap ke Hang Kerabadim Mongol Singh Be Contact number 8011990971 Bank account number 70230100300940 Assam Gramin Vikas Bank Porthali Pahar Lakhimpur Branch Barbali 7023 IFSC UTBI ORR BAGB Google Pay 7635915927 Pusipu Umpenai Pen Perangke David Singh Teron News Fast Karbi Anglong Kedamtang arni jengkha petrol post along kedo in charge Gunjan Duta Akelia Jakong Chepaklangsi
Jengkha ara laphan kachenek pikpu ajok KSA atum pen West Karbi Anglong SP aphan pinpura lopajir damsi alang liphan Jengkha hawar pen terek ponsi puthot badan bora phansi ar pupek ponlo pinya dap porphai cap apor Hamren Regional Committee Kongchun Bang Babul Tokbi Japonsi Jengkha Petrol Post in charge Hakimi badan bora kibang pen chetong damsi Karbi poho pen karchodam lapen kebang GR ni Jengkha ra phan ason chirok tok lapen araki kecho atuma phan kangsai ponje phan setame chingwai pon laso hut KSA Jengkha branch atumta chetong dun dongka mukam pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong Pinyana lopor phai sira minute thongkeba porhut denarong ASDC branch asai hemlong ASDC kangdang amai kapadopon bangso mailong khorsing rong pipen mai chari ponsi ASDC Central Committee mai Phu Chandrakanto Terang Klem Bang Samuel Ronghang Drubo Teron Pen Chenglok KNCA Central Committee Liliti Sopi Rina Kropi District Committee Bapuram Tok Biatum Chetongdun Bangso Mailong ASDC Asong Am Sese Kapang Tangpon Thekjia Phanpura Klem Bangangbong Kosonsi Rongarlo Ahokpet Akisung Pen Akimang Ason Aputhak Jethan Pon Lapen Kebangji MLA Kiligahut Ongdung Abot Pen Kachapalong Aphanta Mayalong Jethan Chimung Pon News Text Report News Fast Karbi Anglong Pinipuluni Mondol Congress asai hem along mass joining program amai kedeng bangso mai along DI Hansi BJP along pen che odunsi puthot Congress along chepa ogdun tanglo mai along Sanjib Teron District Congress Chunbang in charge Hauraghat LAC Chandra Tamang nominated MAC Barim Amparta Puluni Mondol Congress amai pu Bida Singbe Longkam Ingti Chunbang Kanam Ingti Pi Klembang atum chetongdun Tumada Puluni MAC constituency yang kami ini Mondol Pen Mondol Congress Pen Kepapon di Joint Standard Meeting long di Bitum long dak nangan PCC Pen Presiden Secretary Pen lang lo kadu goreng cetong dulu lo kasi pini isi kemisen ang thebang ke lalo teni ditum asong aphan Congress funding isi thepen ditum pini BJP ahin pen kemas tundo alang li hanse sangho alang li tapi nang mas dunig lo alang li ditum kado kabi Kongres ahin pen alang han ditum kurang apa jirik lo kasi ditum main agenda bang ke pin dasamai lang lo ditum lam klar ke sipi pon balam ke ditum isi ke bang GR ni 2021 MLA election person ditum la Puluni constituency ang kangosan situ ke bang diani pahai unji mana solang sin pai di kucing mai pon lo lasi ahalo non laso non apuri bek laso puristinon theglong ateng ke litum penangan dak Puluni long ke bang ji atu kaprek parti ben sita ke bang ji tum penani tum pen isia kontak dolo lasi ke bang diani ngai pun gado kabe Puluni arat pen kap yang lara sa theglong ko lasi non gado kabe litum theglong lu tini lu je BJP sarkar tum koan rat phan ke chong thui ma pini ditum Kongres tum dali BJP tum ta pini ningje ponang kok lo pini lasi penangan BJP a kormi tum ning duk cepat langsi pini hanse sango asam pini penangan BJP tum ta Kongres tam mas dunji kusi pini tum ham sta lam palen Luni Pen Arun Kro News Fast Karbi Anglong Non malam sofan bertaington sinem Come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate Difu Manja Road Karbi Anglong Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities, and also TVS finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Bertakan pen nang cirui thulo Ingdeng Troxy ASDC Dhansiri Constituency Aparman Krungching Sai Amai Kang Nipon Pangso Amai Jai Megateng Pen Adabapor Molom Pen Songalama Unoi Singbe Pen Ingthur Ponsi Daniel Teron Pen Kachikimo Dengpon Hemsing Tiso Pen Maichari Ponsi Lasolong Aluhiaman Pen Dun Maipu Chomangkro Lapen Dihin Chunbang Sanjay Kiling KNCA Maipi Merina Bepi Kongchunbang Kajek Bepi
lapen kaprek kaprek ke the ke ding atum chetong dun si la so krung ching sai amai along RDP dun ingdeng troksi krung ching sai amai kang nia hut organization reassertation puathe en ponsi pangcheng ponsi alohi pen lam the ke jai ke Kewangji aprang anso se ASDC song pangtang pen election che pahai ponsi Karbiang long arataphan me senatawar ponsi hemprik tame palong nang poputa ningje pon news text report news fast Karbiang long Hamren harlong juwe rong amekar thare pritom rong piaphan non hejong west Karbiang long district BJYM amai phuang hoi pek pon tanglo alang liphan mai phuang hoi ke pek pen ajok ke chengsi ke BJP asong aphan alang lipen kachoro pajir pon mai phuang hoi deng deng juwe hemphu club asai hem along kebangji lang arni sai ki claim ke dampon je aphan kachisi kachedang aputhak pherang ke amai ke phapa dopon pherang ke amai along alang lipen kaningje pona tengke BJP Assam Karbiang long lapen west Karbiang long asongja atumpen ajok alang liphan mai phuang hoi kangwai atengsi ningklar sapen dengdunlo lapen BJYM arona tengsi sai ke klem pon pameji aphan pherang ke atum angnu lamthe chepaklang pon hamren pen lipson teron news fast Karbiang long Pinia berta lansi pajullo dome thakme kardom